kuita mana metulio ni methuku anitwele kuisia ni anayo ndo batoneka na kitumi nichu Ûthukumi witu witho ta mbobosia ya mundu maitu masio tu muthu yobo tuikite. Praise the Lord. Zaidi ya hayo eka kwithani mbobosia ningo mwesuba katika jina la Yesu Kristo nundo thayo ni muthuku tutoa katikati wa andu athuku umia witu wa Nthembo nitakwasya yoba nyenjili andu meba andu haya mbitikile ona kauni na thukuma na nina kwete nyendi muthuku yoba nombisi undu nikite hata ma osa Nthembo yao yakwa. Na hindi number 3 thoa muyaniu Ûthukumi muyaniu Nthembo mbeaniu yebata. Ene ni wene number 4 Ûthukumi waku ni wethe we Ûthukumi waku ya miambililio meseo. Miambililio chao meseo. Sisi ya verse 11 chapter 22. Maandiko mange imeasa o na yu mwana wakwa Yoba ethiwe naku athimika na uchaka nyumba ya Yoba ngai waku otondu unenete undu waku indi Yoba na kunenge kiliko na umani na kunenge wiyai undu wa Israeli nikana ukwate miao ya Yoba ngai wao waku. Praise the Lord. Verse 14 na indi sisia thinani wakwa ninumbanitye kondu wa nyumba ya Yoba talendi ngili iana sia dhahabu na talendi ngili kundu ngili sia fedha na sia uthuku na iya itadhimika nundu ni mbingi muno ona ninumbanitye miti na mavia na nutona kuongelela. Ona verse 15 yasia ona nini mandite Ûthukumi ya ingi huo ndewe kwa nundu Solomoni ni munini. Praise the Lord. Solomoni ni chao ni munini atumia ne vetila siva akati wataino kwa mituki muno ni mweyati ni tukua na tuyaku na Mavinda maingi mawiani maitu maekanisa mono ando manabi kama ya retirement mathenda ikanisa thibinduka menda lilie ondo mamaniye ola wathi ni twaile kumutaya longoni thekiata nithianiwe anika wono ndo andu wako maitu mandu nzao matoa nila maina sio chao tene sisi awe ndusi akunisi andu matene muno ala windu namo pai mundu windu nake wina less than 10 years na tha bono umweka naeli ala ndo bikete 60 70 80 onalama 50 pai mundu windu nake ndo ya mituki ombe wina ndungu na ila yu mutu musove ila ndongo ila mwena sio nolo kutuma ndo by the way kwevina muno andu mamika manechu kutuma ndo kwechao kwevina tawikuwa kama na kwechao kwevina andu mana kwa ni Mavinda ngasia alimeti nganga kwevina muno kutuma ndo kwambia nzundu nziro kwevina nela ona mundu athama utwini ate omunenia ni uku yo ambia ndo ata ndo kutuma zichao tikuiona ndo kutuma kwechao vina na yuno na ndo sanya pinda kutuma no wendi kukabaye kanisa ni kuina mbadhi nzao kwechao kwevina muno hainaliwe bwana wiwa wimbo ekalia wathi ukazela indi kefani wathi wevuku anu mami kama kula sia ukazela indi no kolasi andu ala kumekulia ukazela indi tukunanga kutini kama kwa zata matuku nidhisie moko matuku nidia moko twakuna natuwa cheza uwize ya nyenengo mekinye anokulwa kanayi kayiyi bondi doi kanisa zilazeba ndo manadi la patakezi wa batando kanisa ni wanduke wa wiba labda kadha wewe mwenziende kana utadhibano lakini nginyala uwivika wenda kwitene kumatene inyaindi umonde Davidi enda kumbania miyo orenda natabia Solomoni undu kamiaka akitakumbania miyo nikendanda Solomoni la uwivika po aka undu wiona. Praise the Lord. Nini wa moyo kwanza nata na mundola natabwe vasta kana ando mamu ikaba mena kekenduketa wa projector
Azia iko teke sio. Ondo makalala kipo. Masaku ke mo ke ombomani na makanisa mapopo. Ma AIC kindu keke ba kote wa biki yandu nesa. Haleluya. Mundu wenda kumonya pisa wa dhimo noko kulichabo na dhimo adhili hata. Ilio. Lakini atumia moke da madhasi ya kindukini chao mutikwi kanesa nundu lazi kadhipo dhenda usoma. Na mwa leo umene kama some mekala simu ni siao. Simu hii nduku. Eno likava. No hijao. Likava muno ino. Nundu ino zipo simu sio maisisia. Especially ya dhao la wiyumba nitikutaba nyaubo o kanesa na mobo monde meba. Isimu maisisia. Tosesa nundu nituomboeka. Iyo mwatu kyaba umbe ni toilego muda na wewe wiwa sawa atumia mema zina wadhi usiona mavingite medho na meikuna mitweze wadhi kote we moyo. Hallelujah. Ni wene boys easy form 2 form 3 form 4 ando naama kole naama twanite miaka ni ino imetuki matinda medho kisye ku let you ni mbadhi nzeo umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Maito beba ende kufananishwi chao tekela no mondene ngomeso batumeni bisiandu ala ninange tumeni bisie tikwa kuma tuliliandu ona makuya hokele mauma siewe manda miyo ya dhowa munene mombanie nundu aibinda yukite ikanisa zike dwa zibina muno kumbaniando. Praise the Lord. Edwa ni Mungu ndanesa manda irika alikadi kwatwa na sindusiba na tinduku ninzeo nevinda yuko modemo mena so me Biblia na simo na yu atumia meme wa wo macha pasita witu aili ata so ma Biblia mbe witu na simo matimo ayu ini nyoka yu na ndo suge kulo na kule ende ni mane Biblia sumo ende wewe na Biblia kwa kila Biblia yako kwa kila Biblia yako kila yadhawe nayo miokilie jina ndo alama takuite lakini ndo manalama mena hiyo. Praise the Lord. Aya weka chini ebuku liu format isu ya Biblia edhangu ni format ya 17th century sawa ende that is when they first made the first printing lakini dhango dhala atu hapo tizini dhuma whether wenda ku the original ndo mande kidhuma geva ende zaidi ya hayo kidyomo original chambe tiki kamba ke cha Biblia ni Hebrew and Greek ekonga thia kana not in Biblia ona andoni ona binani za Solomon ona binani za Paulo na za Yohana isenuti Biblia ilasio ala mabuku makunze ni moma echao Biblia maundu ni mabinduka ndi mu kwatia twitikilekisia ukingine kite hata nichokete na nituchumbanie twike hata nituchumbanie. Praise the Lord. Aya verse 14 kilungochu verse 14. Praise the Lord. Na indi sisia dhinani wakwa ninumba nitie kondo wa numba ya Yehova talendi ngili yana sia chao sia dhahabu na talendi ngili kondo ngili sia chao iso kote million na we together akana ngili yulu ngili kote million na sia udhuku sio nde itadhimika sio nde ni siete twene kana mundusu anga iwe tawa Solomoni aka numba ya Yehova nenda umenukilia bau yani menukilia bau na seke anduma ngai. Praise the Lord. Ndio numba ya ngai ila libone leba numba no ni nzeo. Asifiwe Yesu.
lakini kani mwathe Mbailanzio adibata ila nombeno ya via na siuma iba lukande ila nombaji katiwa ili kaitune ni etiki ila mele vila niziba ibuku ni dha obwanyo kilungu chake ile dawe na Biblia please. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Obwajo kilitaka tatu na msoa wa monza maliko mange masia na muandikie mulaika we kanisa ziladhi bila televia udheati maondo wa easia ola mutheu na ola wawo ola we na ubungo wa Daviti ola ubingo wa na kuiwika hata ovinga na ola ovinga na kuiwika hata usukote wadhomuseo kwa nduma Pentecostal. Praise the Lord. Akifungua kuna wakufunga na akifunga kuna wakufungua. Usiwaogope maadui zako. Bwana akikubariki hakuna wakulaani, akikuinua kuna wakushusha. Sema amen. Ene madonga la shika. Verse 8 maliko mange emasia nini sema wea mako sisi anina yambe wa kumwomo wiki tata na okui utoza kwika hata na dhasi nini sika na winavina munini na kuni wasubi endeto ya kwa na ndwa kaya sitwa yao ima mondoso mawete tuwe bau mawe ya maku ndeto ya kwa na sitwa ya kwa shonde edelo lokele kindo kimwe na kindo chiu kindini wa dhila isitwa vila televia eta wa Philadelphia. Now Philadelphia ni two Greek words. Are we together? Dambe ni Phila elengi ni Adelphos. Tisa waende Phila and Adelphos. Ndio maana kuja Philadelphia kizungu. Phila ni upendo. Kwasia I love you kwasia philoo kana philo kana wendo philos, that is love. And then Adelphos watu utotumia Adelvia. Adelphos na maanisha mwanaasa, ndugu, brother. Kwa hiyo kaza dita nenge tutadhiu Philadelphia ilionekana ni kanisa ambayo ilikuwa na uendano wa anasa. Hallelujah. Uendano wa chao ana lava ulokwasia hii ikainesa ende muno kwa ndo alama mbaya chao ya mwekeo. Hallelujah. Na lilikana hii Nthembo yaambia kanisa ni dhanga hii Nthembo yaambia kondo wa kusisi ya mavata makanjiwa na siane lasi ya kwewe na idhe mao mo ndi sasa utuka sia kusisi ya mahitaji Ûthukumi mao manga hii na nginyao monde that is from the original kuteza nyidhe kwa chao kwa idhe Philadelphia ikanisa dhi wasia makanisa monza mebuku nidha ubwanyo dhi notho dhitekanie alangi ombe measia indi ninaondu naku ombe alangi ninaondu nao indi dhithi na wendano wa nasa dhitiondo ateo mawadho kana ati nimeweka mbele yako mlango ambao hauwezi kufungwa. Kwa sababu gani? The Bible says nini sema uya maku sisi ninayambe wakumo mwingu bingwe na woku hii utona kuika hata kuvinga alasia nini sika na wina vina munini ona wina mawe ya meba asu engo kwesuba Ûthukumi witu wonde twelekelie kuondwa kwa kanisa la Yesu Kristo njina cha tuikake lakini tudhaka kuondwa ye kanisa ando pando madha ithe nundo sio lakini be alama ka kondo wangu masiao tanania nao na savahila eva ni miyo kondo akuvikia kanisa ando manga imeke hata matetheke na kitumini chu mudhaka masumba meta wa mahol mudhaka maofisi mo kombo de lilikane uomve ni kondo akuvikia mapata mai kanisa lao la Yesu Kristo.
let us go back to the original. Huo ndeni kondo wa kanisa ya Yesu Kristo. Nena yulo amabasta. Mabasta atondo nambia kwasia. Imweni mama andao kia kisio. Maisha imomu muno. Ena mweso bana ndio matete ya ni undu ni mako ni mamusi. Ondo ne longwa na jina bantu bangi nizi. Lakini no wewe zi. Lakini nenda kwa mama basta nena mweso ba meosiana tenu. Meo aka tenu. Meo amume otao. Makawasia otao. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Ndukaende kumia Nthembo uimasisi amoni kenda umonube. Ndukekeu. Nondo ni kwatia edha mathuku matakwa paimo thena matoka uyani. Neba mathuku matakwa twivika chumba cha kadatu tutwa wakwa mumo. Na mabaza ni matalamye hii. Nye imethimba na siumwa 5 mama na muzala ni wasele angwa. Nondo ni siumwa ziana 5 wachuma wambe wakeli wakadatu wakana ni kathela. Na yu ukatwika wenda kumya Nthembo kondo abasola wakumusesie bana umwene na umubudhasia muno. Umejiharibu sana maana ni Mungu tunamtolea sadaka gani hiyo. Indi amadhi yake thembe yoni. Nena mwezo ba mutikeli tiena Makenzi. Wazo ndo Makenzi wikie. Papa saane badhina uilea kwete kilungu chako na chao. Nena kwezo bando keli tie wenda ilobi. Mapasta makumeva lilikana Ûthukumi wao. Wo nundu edhani mavikia undu nyeni vikia undu baimo thenda ndenda achumwa. Baimo thenda ndenda ikanisa nadhani kumbanya utabanya nilikando wane. Nondo nyenji mwaikwema actually nyakwa emwimi lakini nyenji mwimi netumia computer ni maana yo na kwa bahati natwani zikulu zikoti kadhi usome vya boko bahati tisa waindi yu andabia mabaza maime nikenda ukakunza mbeza yakuna Nthembo yaku no vitia namo edha munda webo nipeko hata nebaimwe edha mithinzi ozibo nizike hata izi kumitwe lakini tia ni kwithiwa nimo mamonda na kumavudhia nenu mabazita edha mwili etakwa ningu mwesoba katika jina la Yesu Kristo to see Lord over the people of God tuimwendi onaka hukumu ya zoni kima muthika au mandu ama kwa tandu ala melobi na amba Makenzi ala kutabiando mwale akumya mwikwata mwale ombika ndi muadhima mwale ombika ndi muadhima gali zenu sio baluka muzi wenu anangeka pe andu mabasa muma kanisa kiumo kithuku muno nundu nimekwenda uthi na nyaningwi wawia onakauna sasiati ethi wawenda chumwa kina basa uthukitu ukitito buwa ninga hii pe mundu I think I've said this before basta muthuku ni ukono wanga ikwe kanisa ingendu no mwaze mwina bazita indi kwa mwete wejao ukono na wako ni mubuwa ini ni wene basa usio musio ni uwadhimo munene kwa kanisa. So katika hali hii yote tusaidiane sisi kwa nani? Sisi kwa sisi. Ningu muthanga siya mabazita tutandise na kamau mando. Praise the Lord. Ikenda weze kwithia mutumia usu athumia Nthembo naona tawabuthika. Ningu mwesuba na kuwa kana makwa twani mondo asu naona ko mwitingite muno mwemagema no sawa ende naona ni thile batai. Ona ko mwemagema no ila mwina ndaya lakini kwethio andu ni mabiata na makabiata na makabiatwa tikuseo. Ko mundu mukayete Nthembo aite Nthembo ese mume wake timukwatie timukunze. Praise the Lord. Na kulete Nthembo nundu basa nunenga muka wakuchao ndaya. Hallelujah. Kwa mondo suonde tunengane chao tunengane ndaya tusube kanisa yonde tusube kanisa leva yonde na mwikewe bina mudho wa mabuku mwitu wa andukosi nikanda kanisa yani ndio zituni tinumba leva kwanza hii tambomoka
Na bawi yose anguma ni kwithwa ukuta huo mtheni waku na kuzikilia huruma. Lakini iwa nguma pe mavasta wasomethisie. Asifiwe Yesu Kristo. I think I've told you this before. I say makwa maenguma ya utoa mavasta kundu na kundu. Maka matethie ma missionary. Na mama boya mboya si makwa mata nenda. Mazasia otondo mudu tethasia. Twiko missionary. Yo wane kwa thimia jao vazita. Si makwa menda na kitali. Menda mundu wa wengi. Wa vaza ndo amekia zenzi kwao. Na tio wando ndio mabua no jao ndo la na wili ni wendo twika vaza kwa ino nie kitu twetikile ngai Ûthukumi twenda nithe kwa chao twake kanisa yao la Yesu Kristo. Ûthukumi wonde tumasya kondo wa Nthembo nzame andisi sine la ingi kwa yulo Nthembo itikatumiwe na eni ayikuza sibo ani nundu akubika mabata mandu machao mangai chama ni weta nisika na wewe ndwe molusani lakini na musuba nyo mwenza amani ke ubitha mbesa na mabasa meke ubitha mbesa na kuya Ûthukumi alameba angeshindwa katika jina la Yesu. Ndo ngilikandwani na nilikandwani utao likandwani beba na ndi muthenya wa kweba wabika wimbonova shindwa katika jina la Yesu Kristo. Twemwende tina neno Ûthukumi muthiche kwoko weze kutha masia kweli matuima mandhia muzala kweli nimelwe muzala weba usu nundu namoni mekitie chao mekitie kwoko na ombikia bunga inono na emwekeku njita la mbesa sia kwebwa njita la mili takwa ona juma cha gele pinist chuma cha gele kimba ki pinist yuba yuti ngai ndo tusovete ena mwesuba omuntu twiminukilia bau mwani Ûthukumi inesa cho wende tulikane maundu meana maundu atano ndo wambe sindusu sionde wina sionzeo ona utekona si chao sinzeo kwangelekanyo umasia mbobosia. Praise the Lord. Naombea mtoto wangu mbobosia itoke kwa Nthembo. Asifiwe Yesu Kristo. Ndikwa sia umie Nthembo zito wa mbobosia aiye udhumia Nthembo umasia ulikene maundu meba asu katika jina la nani? La Yesu Kristo. Nikisoma usomete kana wenda usoma mbike hapo Mungu amenifikisha mbobosia nimembobosia. Aone na asike katika jina la Yesu Kristo. Ona wimuku na no wisahau kavuna mbobosia katika jina la Yesu Kristo. Ondo wake litha yutimumu na ndwe mixie we kalafani katika jina la Yesu ndo usio wa kwika ndike nando kalike imune leva liu oditutie umya Nthembo ninzia ya kwititu kanya nandu meba asu na okoweba osu. A true story ya ilwaya la tangiwe na nondo dodhi undu wingiza ilika na njiwa za mukalala aye lakini uni omisi okosi wa kwazia ni mutangie lakini niwe nondo musiku ilie niwe nondo kundoko naku ilie niwe nondo bandu banaba ilie na we omisi omondo ni omeba oasu na kindoki ondakanje kasomeba u ende mundu muka inde ka kindoki kibadhukanyo aikila muthenya wake bodho ni wathi kibo chao kiboyo ay muthenya wa chuma ni wathi chao chumu wanginya alama lo yange makamwita pasita pasita gani pasta kama nani pasta umekujiwa na mtu wako hiyo muthenya umekwa bahati mbaya kana nzuri mundu mwe waenda kuthikwa kwa mundu muka ndo titocho cha ndo mesene ewa zetwa pasita amungulende we kwa we pasita we nithi anji pasita lakini ni mutange na yunye ni ka banu ndo na mathina musikwako inyawa kwa nusu mambro ma kwa ema twike mauki na kana kamwe visomete nonga ina enzili la ewe ni la ngimanda liwa musi ngo muso watu streso be ko sililando ayo mundu su e wandoni amwe na yutu ekata ndo manondo ekatuthi uthi la mundu ambo munenga mbesa amwe yituma musi amwe ni wambana ngea amwe we wambana ngea style mundu muka kwanza kwa tembeza na avinga avinga shop nduka tio ivinga ona ya ilwaya
abinga ndukana yu atuma mbesa musi ni waende ola mundu meoka inge one amane yu tha we bazi taba we kata osa mio ya kututhi mundu me amoza na osa mio na mathi mundu yu akindite kwa mwikio na athia nengwa kavanda ambe othuko makala kachao kavandani ola mundu me akesila wiyo kavanda kende hata kena kinundu ni wamana ni wakwati wa yu banu kuzubia ai kavanda ke kata nesa mwaka withela wa mundu muka azo ba kwanza atweka mundu mundu me amugule ne yuko endu niku yuni kwenda okutwa mundu kuma ila ingini loko manana ku mundu amendi aika nongwati yewe nongwete na mundu muka mathi kwa na mundu muka eso twa wana kana kakekesa koswa na ni watweka mundu itina wa miaka 10 aza ningwi wa wetu athi Biblia tiwa isi we lakini Biblia ni wasomie anoma measia omunde etu emwende la yokote mumu la yokote chao ona mwetu inebu na ni waziando kamumenende balo tumilila. Praise the Lord. Because ai matheli le bata maina ndo mamweka Yehova lilikana malia mwetu wa Yesu aisingo mother kwa kabilo kanini mbona mume wa mwekete ona mume ni wegi dada wa mwekete are we together lilikana akali ile kwa ni Abrahamu ayo singo chao na Yoba amunene hao adhasi mwana wakunga mwadhima. Praise the Lord. Wayotio mumu lakini edha utoa kati wa malwaya na ndugu enda kumatutia kwa atwa Nthembo kanena ayolo aku. Hallelujah. Edha utoa kati wa andu alusani na ndwe mulusani tamo enda umie chao Nthembo no tuike mbozi alusani meba na lusani withele laba. Asifiwe Yesu Kristo. Ndio mweso banondo wa kuthoa wawo mwianeu tuthuke tuthukume vyo nakaba kweka na kuselewa kuthukuma kwe kuthukuma withukuma nai ununga inosia isie akao mubuya chao mwendo aingenga nimbo anisa isie nisi kada enda weka hata ungenga ila nine mana mwendo aingenga nonga ya manawi mugengata cho mana ni ewa hata na ngwa mumu wake huku kuite kukonde kwa usubia ndio mweso ba tumba ni kondo wathika yukite atuthilekeli yewe ya wanga itumba Nthembo ndutukeke 10 Nthembo ndo nitukuye we wanga ino wiki hata wende. Praise the Lord. Tumba nyesindika tumekane kisia ochokete. Hallelujah. Praise the Lord. Na kama mwezo twazi hata Yesukuloas Isukuloas. Hallelujah. Tuenda neithie kwa chao. By the way Ûthukumi wonde I know wondu wa wendo. I know kondo wa chao. Mutika tutie Laotesia. Ala meka thia ni kwithiwa ni athui. Indi Yesu yasia muthisi mwinja. Muthisi mwila linda na muthisi mwathei. Come and buy from me. Nanga munenga uthui wa chao. Mola nina munenga uthui museo munde. Na thasi akam na nungu waka mudhia. Tintinda waya medho. Utaona vizu. And I will kukuikea. Wanza yasia ni muti. Wita mutiti wende. Uka kukuikea aisi muti. Mutri. Uone vizu. Uone vizuri. Sasa finally uka kukuikea nguanzao. Ndi kwa sakana Yesu ya kuwika adhiana so. Tisiawo. Tinzeo. Ngaliwika adhiana wo. Na yo tingali ya kuwika adhiana chao. Kwe makazi ya mamwaki meitrune. Madhabu na bedha. Na dhoa munene utekata utaweteka. Praise the Lord. Tumande Yesu kananga yataiwe. Tuamini pamoja. Na kushukuru Bwana wa mabwana kwa ajili ya ufunuo huu. Nikiomba katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Haya masaa mawili nimeyatumia Bwana. Nimeyatumia nikiwaza sana kwa ajili ya watu wako Mungu ukinitumia niwafikie. Na kuwafunulia jambo hili ambalo ni jipya kwangu na kwao.
Na kuomba ewe Roho Mtakatifu, endelea kuandamana na wao na usiwakubalishe kusahau mambo haya yote. Ewe Bwana, wafunze, endelea kuwafunulia, na wakitoka hapa Bwana, wametoka hapa wakiwa na ufunuo wa kweli. Eti Bwana, imewapasa wajitahidi katika kazi yao, katika matoleo yao. Kwa sababu hizo zote tumefikia kusema hakuna yeyote hapa ambaye ana utumishi au na heshima kwako, as long as atafanya kwa bidii kulingana na vile umetufunza siku hii. Nitutie ele munonga ina nowe sinu kanaze ni kondu wa mumo wao, kuna kondu wa umumo ni mubea muno. Hindi yuyo bandu makumaina excuse maina wimilo edha ni modhuku momesi ni wa mata ni wa makanya na kumalunga na medhukuma na onzu yoba ni maile ni munzio wako. Lakini ni bodha ni kena medhu ola uko wiwa na ukwatia na ukudhukuma na uwo wina walilo wango ni kena makwendesie mbiki abawu ni weka tawinga hiyo withayo na ni matetheke ni maadhimike ni makwatwe kwako. Yoba wafunulie mapenzi yako kuendelea mbele, na ni heshima kunitumia, nasema ni asante. Iwe kwako sifa na utukufu na hata milele. Hatunaomba tukiamini katika jina la Yesu, amen. Si Mungu awabariki. Watu mkuneimwe imoko. Emukulia mwona omoko wasu kwa nenge imoko dhowa mwima. Twende ende. Engea tuimunenge Yoba. Pokea. God bless you.